Добрый день, поздравить с Пекинга, я Самия. Но се капуда od памука jutro, a danku odecił popołudnie. Jedu lubanica porad beci. Swim kinezima je poznata ova poslovica, koja govori o velikoj razlici između dnevna i noćna temperatura u Xinjiangu. Kao pokrajina sa najvećom površinom u Kini, geografska sredina i historijska kultura Xinjianga su veoma posebne. Danas vas pozivam na putovanje u centralni del Evrazije, da zajedno osjetimo šarm Xinjianga. Putovanje automobilima u Xinjiang postalo je veoma popularno posljednjih godina. Možete slobodno da vozite i uživate u prostranoj zemlji Xinjianga. Autoput Dushanzi-Kucha je veoma popularan i smatra se jednim od najlepših u Kini. Ovaj autoput prodaje se preko planine Tian Shan i dugačak je više od 560 km. Planine Tian Shan su planinski venac najudaljeniji od okeana na svijetu. Prosječna nadmorska visina iznosi više od 4000 metara. Planinski venac Tian Shan deli Xinjiang na dva dela, Tarinski bazen i Džungarski bazen. Na ovoj ruti možete da vidite sve 4 sezone u jednom danu. Ovdje možete vidjeti pustinju, stepu, jezero, snežne planine, glečere i doline. I da uživate u lepotama Xinjianga u kratkom roku. Pogledajte divne slike duž ove rute. Put preko planine Tian Shan ne samo da ima prelepe pejzaže, već ima i kulturno nasljeđe staro na hiljade godina. Krajnja stanica ovoga autoputa, grad Kucha, bio je čvorište na drevnom putu svile. Ovdje nekada postojala drevna zemlja koja se zvala Qiuci, koja je povezivala trgovinu između istoka i zapada i gdje su se okupljale razne kulture. Mnogi stručnjaci, poput poznatog britanskog istoričara Arnolda Josepha Toynbea i kineskog orientalista Ji Xianlina, visoko cene kulturu grada Kucha. Qiuci se smatra tačkom preseka civilizacija. Drevna Indije, grčka i rimska, Persije i drevna Kina. Neki smatraju da su preci naroda Qiuci vjerovatno Evropljani. Trenutno se u gradu Kucha nalazi 195 historijskih spomenika, poput većine Kizil, većine Hiljadu puta, Palade princa i starog grada Subaš. Ne možemo da put bez lokalnih specijaliteta. Nam specijalitet grada Kucha je veoma poznat. Ne samo da je ukusan, već je ima veoma velik. Nam ima istoriju dugu više od 2000 godina. Neki kažu da je nan izum Ujgura, a drugi smatraju da je donet iz Persije. U gradu Kucha ima nekoliko desetina nadeva za nan. Nan je postao kulturno nasljeđe. Ako putujete u Xinjiang, preporučujem vam da uživate u popodnevnom čaju u lokalnoj čajčinici, gdje možete da probate razne specijalitete i da vidite lokalne običaje. Planine Tian Shan imaju prelepe pejzaže, a jezero Bostan obiluje ribom. Iako se u Xinjiangu nalazi ogromna pustinja, najveće slatkovodno jezero bez izlaza na more u Kini također se nalazi u Xinjiangu. Ribolov tokom leta na jezeru Bostan privlači brojne turiste. Pored toga, u Xinjiangu se leti održavaju razne zabavne i kulturne aktivnosti. Noćna pijaca je također dobar izbor. Da li želite da putujete u Xinjiang? Pišite nam u komentarima. Ja sam Mia. Vidimo se!